Rat upon Hormu Kipijia men pen Tanka Kachong Tuya Bang Pu upon Rat Nepchek. Rada sai klembang bidia teron pen borlang so inglong arat upon panong si mesen kisang ahem ki kimpi. Karbilo Charlia Song Amri branch atumpen HSLC lapen HS asat lang ki unatumapan Karchu. Karbiang long life Karbi prime time abirtang ton pen arjuponik tha. Bokajan police station angkang hanjang lang solong kidamtang aruni phai thongke brai siarni anerlo apor inud Punjabi amunid hormu ki pijia men pen tangka kn abang phaphan ralatum nepchek pusi birta longpon. Birta kilong dona tengki kidamtang aruni phai thongke brai siarni anerlo por phai krehini rajitim apor malom inud Amarjit Singh ahem Dimapur pen kevang abangpu bokajan khatkhati hanjang langso dilaujan japra langso diopania hawar malom adonadon humri damsi pressure cooker fridge almera laptop xerox machine hai hui ason ahormu amen pen tangka chu en ponlo bonta penangana tungke ningkan hini ke thomla pen ningkan isi anta ahormu ka chelong wang vedera jok aning ke pung pensi dolo laso jok kidamtang aruni phai thongke bra isiania bangke laso tangka ka chong thui vera bang phuaphan Chekomsi Radatum Nepcheklo. Aphi Hanjang Langso Karbi Students Association Asai Hemalong Ponsi Hadak Kedo Atum Pen Inside Dunsi Pinangan Atuma Panke Adimalong Amat Tangka Pachevoy Pon. Lapen Pinangan Atuma Banke Chelong Pon Pilang Sedami Kipijiani Chechak Ponsi Aphi Padam Long Chuilo. মানে এইটো ইনষ্টলমেন্টত বস্তু লম বুলি দানলব দিম বুলি পইচা 10000 লৈ গল আৰু ফোনো ৰিসিভ নকৰে ফোন কৰিলে তাৰপিছত এই মানুহ পলালে আজি ধৰিছে আৰু কিমান দিন হ'ল বস্তু আপোনালোক অৰ্ডাৰ দিয়া 2001 2021 আজি 2024 হৈ গল আৰু তেনেকুৱা লৈছে নে কাৰবা পাৰে গাঁৱৰ পৰা লৈছে হয় তাৰে বোলে কিবা ইনভিটিভা দিম বুলি কৈছিলে মটৰ দিম বুলি পইচা ল'লে 3000 সেইটো পইচা এতিয়া দিলে বোলে এটা কি কৈছে মানুহজন সি কৈছে এতিয়া 10 দিন সময় দিছে আৰু আকৌ আহিব বুলি আৰু কথাটো মানে হি জেৰেক্স মেচিন দিম ফ্ৰিজ দিম কৈ কেনে মানে মানুহৰ পৰা বহুত পইচা উঠাই ল'লে কোন জায়গাৰ পৰা উঠাইছে আমাৰ সুমাজান পদুমপুখুৰীত তো এতিয়া কি ধৰ ইয়াৰ পৰা বহুত নিছে আৰু ইয়াতো আছে ৰিচিপ্ট থকা মানুহ আছে এতিয়া আমাৰ 2 বছৰ হৈ গ'লে ৰিচিপ্ট ভৰাই কৰি এটা कहाँ रहता है दीमापुर में कितना दिन से ये कारोबार कर रहा है कितना साल से 1 ईयर्स हो गया तो रिसिप्ट में तो 2021 लिखा हुआ है वो माइकी दिखाया वो तो स्लिप पता ना किसका स्लिप है लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा आपको देना पड़ता है आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी ऑनलाइन में सब सामान मिलता ही है हाँ बाजार में सब मिलता ही है आप लोग का ये सामान बेचने का मतलब है कि और दूसरा भी आप लोग का टारगेट है हाँ खाली सामान बेचना है कितने आदमी है आप लोग तुम्हारा जैसा आप अकेले हैं Bokajan Penanante Rang Karbing Long Life. Nilip constituency ke parlo inglong hawar jesemet borlangso borpung la pentarapung hawar arat thoi kedam kewang to warang bong kilak keleng ke sangadim kavepen kedam tanga por ke thengpiarum alongsi sangpondo sitame radasai klembangpu bidiateron aning ke mepen ke sangahem kimrang patangpon pamisi radaphan kedam tang aruni phai thongke prai siarni hodai pontanglo Radasai klembang bidiateron non-deadly radaphan kerap lapukali. Kedamtangarni apor pentami rad akidu kisung along pen kichinglok dorde phophe along antami kipi kepajir dun vera bang phulo. Lason thak si non aportami nilip ahawar jesemet inglongari ke dwara ratuma phan thoi kedam kewang
towarajak along kisang adim kave puchinisi isi kisang ahem kidamtang arni pen kimrang ponlo laso pen kidamtang aruni phai thongke brai siarni bangso kisang ahem kimrang patang pon pamisi inglong ara phan hodai ponlo la bangso kisang ahem laki chek abera borlangso lelia prang jong hema pen borlangso adak along si bangso kisang ahem kim piponlo la bangso kisang ahem pen a jok non iprang gewang jilangarni inglong ara tatum arni ari kachitibin adim la pen kisang adim awarsai long ponpo lason ke klem bit hegapot inglong ara tatum pen tami radasai klem bang bidia teron aphan kachuropi pajirpon News report Karbing Long Live Nijang Karbiang Long Lakhahini Amri constituency kaparlo Amri High School along KSA Amri branch atum pen pater piponsi kep la pen krehinia satlang kachapo undun atum aphan karcho jaimek padupon Amri Karbi Students Association branch amaipu ten bringson senar pen mai chapahem puponsi mai jalin ponlo Pinilabangso mayalong aluhiaman pen Dr. Habiteron Chetongdun lason thak thaksi KSACC General Secretary Desoy Teron KSACC VP Atur Singh Teron Onward Teron Pro Singh Ningti Khor Singh Teron Dhon Singh Hanse pen ke chenglok prek jam school along Thanbang Phi lapen asar PSR buratum Chetongdun ringti Lason silabangso mayalong kupi koson pen si la anso se aprang akang tuyang deng ke Charlie dun thekjima lapen kupi koson ke Charlie ke mejima bidi sore than pon ringti bangso long aluhi atum pensita me ke damtang ason non eprang anso se akang tu yang deng kachepa undun pen karbiang long ara aphan nong me ke wan pg aphan lamthe than si bidi sore pitekang Chinthong pen hemari rong par Karbing Long Live Assam Football Association pen pater piponsi nitroga parman residential football referee level 6 and 7 upgrade asatlang KN la pen seke ki pia jai mek diphurong sopia long kedo Karbi Anglong Sports Association stadium along ki bipon Pinivo signify isi pen ni phai troga na parman diphurong sopia long kedo kasa pathu aklamalong residential football referee level 6 and 7 upgrade asatlang KN la pen seke ki pi ke pang chengpon Bangsolong asamang kang pen prek jamalong ripen katu kawe pen bang plikebra nerkeba na bang photo football referee hin lapen upgrade asatlang ki PG aphan wang ringtilo Bangsolong resource person AIFF referee instructor Northeast Zone referee development officer Joy Chandra Singh Ohidut Zaman head of the referee Assam Prasan Rabha referee instructor Gautam Kalita referee instructor Tohid Ullah instructor Hiren Gogoi Assam Football Association Treasurer cum Instructor Dr. Pankaj Teron General Secretary CASA cum Joint Secretary Assam Football Association Raju Boro Assistant Secretary AFE Horeningti CASA Football Secretary Prodip Ronghang Assistant Secretary CASA Atu Chetongdun Si Bangso Jaime Deng Ponglu News Report Karbing Long Live Angdung kiti ke pathu ponalong Falcon FC pen Bongbong FC ang bongsi pathu ponlo Bongbong FC atum tiebreaker aron pen isia goal pen chepahai ponlo
Nijang Karbianglong ke parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Kheroni football pathu aklamalong kidamtang aru ni phai thongke brai siarni angdung kiti ke pathu padukpon bangso football match lake Kheroni rongkang toi riso e jangatum pen patir piponsi aru achekloni phai crep hopen chengponsi kidamtang aru ni phai thongke brai siarni Kheroni football pathu aklamalong angdung kiti pathu ponlo bangso long bongbong FC lapen Falcon FC yang bong pathu ponlo bangso ke pathu pon along kit hek share sar pensi pathu ponlo bangso hot pupu sitami kit hek chedai koya jok ECC agolta chipion edetsi tiebreaker aron pensi bongbong FC atum goli si pen chepahai ponlo nong e kerona mailong aluhiaman pen irrigation board chairman Dhon Singh Dera, Lamed Amai TDP, Donmai Phu Ram Singh Phangcho, Protection Ranger Nijang Karbianglong, Sikari Inghi, Social Worker Agostin Inghi, Kheroni Sports Association Secretary Abinaz Be, Veterinary Doctor Mindar Teron Lapen Kit Hekiring Atum Chetong Don Si Ingsam Jin Pen Mai Pichun Pon. Lason Si Bongbong FC Atum Ke Hayanong E, Tangkasuri Thongkep Lapen Trophy Deng Ponlo. Lapen Falcon FC Atum Sitame Tangkasuri Crep Ho Lapen trophy deng ponlo kipathu ke chengsi pen ki jut an kipathu ke thek nai kipathu kang sam nai abangpu long prem dera alang lisi best player anong e chepalong pon lapen best goalkeeper Falcon FC Hanse Asang Ho chepalong ponlo rongkang tui riso e janga tum pen Karbianglong atokano kedo riso e janga phan pachini pon ke sports ke kaike ta riso e janga tum pathu pon pulotang te kaching thoramo longpon ji pusi kherang ke thingnu ning je pon bongbong FC dan Falcon FC bongbong FC si prize money kon di prize money 30,000 along with trophy lo para rana satu mane 15,000 along with trophy lo para best player best goalkeeper lain trophy do para prize money la perform na tournament morning sida to bom lang inning jete bom lo la itu rong suai jang tum chingrum captain inning isi captain masuk ke kan pathu kon bom busi tadu ko era chingmai kon pan son pin son rap tu da ini dolo pathu serap dulu chul pin son si mata kela kamu tu eta ini ta doi bom non ta dak de lo belek katin ta ki bom la le sports ai le doi pro de make sense ko hin ke ni kun ta chini no asu ko do da la drugs ta ho jat ta ho la at least football pathu lo ngai si mai jang tum le engage lo pare pathu lo physical activity do bom bote to drugs ta ho jat la khai no hin da ni ke so to war la physical activity pare mental strength se do ide to Kheroni pen Mohanteron Karbianglong live Tang te pini Karbi prime time berta ke lapon sekang ton poniklo aju kemi